Yamo Aquaba Shonko eba too much G8 eso nana ama obusia sapre my crowd say a trending issue abeto jano mede ebesomo ewo today so menim say won so my crowd pass say ubeti emu ensem na dano Ghana ha say yete say akwenhia esia ye kwantimponso akwenhia dodo na mu no ubeti no na te say wo ene edi echire eni eprepre abasa ene edi echire no nti de bia da yete nsem bi sa ye ni enye wo na de bia so ye campaign etia unnecessary overtaking overspeeding ene ebiem so no drunk driving na no ena eye major causes of accident ewo ye point impo eso na ebiem kra po no obi wo kra pa de asa ne nukumo akoda obi hia homie no won ko home na wo de the cam no otuka anade nti ehye bi eba na nim kra po no han to ne ni so pe na ne ni so bre na tesa ye ne se kwan no na kra na ayem hihye nti na wa drive kra e de akohia ka ko a di kan ya eba ne so ni nti ni niam no akwanhia de enye asempa na bese na wotu mienta entem nie na akwanhia nsem bi se ebeto Ghana for yenim na akwanhia ni mu no tese na nipa oye involved ewa akwanhia na ma yem sheke sepa eba Ghana for so na meche gospel musician for decades what Jenny D ewa Ghana ye ba na nyumto papa a meaning ewo mo nyumto a eye gospel nyuma ka akoma sesa brabo hyen cry any de nyama pi no atete wenye abosibody bebre na tese oye involved in that accident no nti ma Ghana fofo dodo na tese mo bopi ko hwe se die pa na ekoso no kresa kwenche bi se esi na die mpo eneto no na me pa kire eye nana yaw sapon na the enyuma obre kind part say enyuma ye popular song pa eye wo how anything wo how ne say kuna no na make no wasem na akwenhia no nsem ebeto dwano de badodo no nyaye hihye bi say sa akwenhia na atu na na tese akwante poto na akwenhia ne sie de na bone na esi ewo eye papa yi na brabom na so ni niam no na me encha de wo no ankasa de beto dwa say na me adom akwenhia no mu kramporo na me edi no ho afofie no de ne kra edis woman na tese that's why eti asia ne hu bebia enhyeda enkaye na no ensem no te koda kakra te se yate ne nkan kwa eni to da to te ate nde na nipa kuma ato ne yem na ndwa mu na WhatsApp aponti abetwetwe mu se otimu se akwaje ayahwe te se wonye bia to ne nyame yie no aponti abetwetwe mu de ekoso ewo ebra akwenhia no esi de ma akwenhia no so esi ye ene so akwenhia no de eba wo echi na according to nana ya sapon yi de nyame ene be mu de ma no sa ebre na akwenhia no esi ye de a enka waye nyame de na nkene busua ebehwe nyame titru pa because na woni ebusuafo ene the musical partner mami tiwa ena na wo mo ethical mu a wo mo etukwan na according to him the name so akwenhia no esi ye ne se driver bi ana wo the opposite lane no so ana wo mo ba te se wo mo corner no so ba no wo ye se wo ye overtaking no and dimu ama no ntini overtaking no na tete ovie ye eba wo mo ekwan ya wo mo enam so etukwan no nti ne driver wo drive car no ntempa se wo no so fi car na wo overtaking na wo fi ni lane mu no wo no so fi sa lane mu se na be ya obema sa akwa car no ho kwan na wetimi abetwema wo mo endi ehia na kofa oye na bi emma nti ono so ye na adwin se wo ye sharp curve no ene koda ne sama salt na tese car no dali butu be se premiensa esa ebo honom na ebo honom no ediem na sa bo ne third son ye ne ba na woni eno ewo car no emubi ne din de Jordan car no ebo no so na nkenya nyame mpo na be mu akakla no so wo hwere no sa ebre na emu na nyame nchaade nyame adom wo munya kofo mbebo mo entemo te so mutimi ekodu ayaresapia na numu na ayarehwemu a wo metimi enya wo muti edidim nti ne ba no Jordan na car no eto no to no woda so etiase na ebiem so no mami tiwa na one no ewo car no so esofa injuries bi atese na basa etimi dislocate ye tra ewunte obi otimi ka se ne sadom pen ne da basa dom pen etimi efri na ne shoulder no emu no enu bi eneto mami tiwa de ebiem so no se enya cat ewo ne mama so na ebiem so ne nan so ewuti kakra na wono emu nana ya sapon no no de
ni waste ni sisi ene kan no kakra na nso na me adom onya ya hwehwe tisesi ade oye okay ninti na woda nyankopon ni twitwu asesanta nyankopon nko ade a enka wenya ne nkwa enidim na ebiem nso no woda enkofo a wo mo de mpaye eta na chi because onim se nkofo don paga na ha nkofo penasem ebra na wo yare edam pemu enfie bebre mu no mpaye nkofo ebom no anka se mo nyakopo hu ni mobo ma no etimi sorry fee the yare empemu na nso ni nye mu no Ghana fo a wo bom mpaye ma na so wo mo don no mo mpaye ba wo so mo da so bom mpaye ma no na osusu se sa mpaye no ebi etimi eje na tese bra ne ka no esamo so 3 times aka obi a and go afufo bi crack make me assure mo because in most of the cases mo dodo na recorded death cases but ono there only nipa 6 wo no mo yes 6 ethical no mo nia no that so take kom there na nyame na ju mo nti wo da nyame ase ni tichu no asa da nipa mo bom paye no mo do no mo pe na asem no mo we hye no we ono so ada wo mo ase se wo mo eda so bom paye de eternity na nti wo de to Ghana for enim se nyame na dom wotenkwem woda so tiase akwanhyere ne echi otamfo no pe ne bone na nso akowie enkunimdie de amano na ya nsi betina samu ya so de radiase because Ghana had de ye quite po se na si fatie nti ye ti akwanhyere a ye hwehye nko a ye ti sa akwanhyere si enim sa modwe hwegwa na nsenki ntampo kwa so biemu kwa polike kotide ya tesama arabo kesa bato obutie bi so obaya fefefe bi estansa ni de yokohyaye ono nkwa atleke mu akumi kopem bibia ma no etimi hwere ne nkwa no tumi se ye kwante po enhu semsem de edoso pa da de bia da no ye de nkai bonnet a driver for echi se over speaking any unnecessary overtaking woman twetwem because eno edi amanfo nya o according to ya support story over speeding it say unnecessary overthrowing so better on take overtaking now better on take keke no eno na nkai ko wie bone edi ama nyumtuni ya support anke ke be yo ne kese pa oga na nkai nye no sa ordinary mu eno otu ni ka no tren nya otren ho maka no di nim ko ye na nka ono su ko ne bia ka menye cho se akwencha we ekra ebesi in the first place nti afi ewe mu ene ewra no ye pabacho mu a driver for mu to car mu de anya otwen ho mu nam kwante poso a enye ntempe bia se wo pentem kra na goduro wentime nduro bebi a wo kona wo hwere wo nkwa ebeye kwa enu nti wo nam kwante poso a no nya abotre unnecessary overtaking ye ntwem drunk driving no ye ntwem ebiem so over speed no ehun hia sentepe betime sure say obakodru time awope a enka ebusuafo nka no padodo na ehro mo kwa e accident mu nti yenya abotre na ye kwati post ye tu ye ka yenya ne jojo ye tu ye ka ne jojo ne ye fa enkodu asundum na enkwage ehun hia pa ebusuafo eni da so ebusuafo hwe nim se obedru fie no matimi enya de omunya wo ho efi wo nche na wo hwe wo nkwa eyo ha kese e no da beto ebusuafo nti ye pa cho a driver form mo nam kwante poso a munya ne boko na munya nsa munum editor kechi wa breso a no wa park no ade wa homie ansa na wetu ka na di ne mu ne de wade ase so na ya sapon wada sati ase very soon obema more good music a e betimi etie ne da cheche we na ebe mu so no yetimi a che ye ho kenya anata ya che ye ho kran na nyum to emu ye de wade ase so je ne nkwa wa kwenche mu nti se mo me di abet too much GH. Me did say Japan. A prepare and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say. Bomoden na share too much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no nyame no. One near be a wash, other place in the idea. Cat one. Na bomber de never share too much GH. Beshe, so scrap. Bomber then, oh, beshepe. Now I hear so scrap. Oh, so scrap. So scrap. Na so scrabble. Now also scrabble. No be near my pet. Our pet near my papa. Our pet. Ashe. Yamish now.